ova vlada i Bosne, pogledajte vi naši političari, pričaju o savjetu ministara. A šta će biti kad propadne euro, a mi nemamo novac? Kad država ostane bez novca? Šta će biti? Umjesto da sada, kao što je Litvanija shvatila da je valutni odbor prevara i da svim silama ide na osnivanje svoje valute, osnivanje svoje centralne banke, i mi umjesto da idemo na osnivanje centralne banke i da iz jedne užasne deflacije, znači nestanka novca, a to je za svaku ekonomiju rak. Znači, inflacija je kijavica u odnosu na odsustvo novca, onda sva preduzeća naglo propadaju, ostaju ljudi bez posla i tako dalje, jer cijene naglo padaju zbog nestašice novca. Znači, nama prijeti ogromna nestašica novca. I umjesto da osnivamo centralnu banku i da uđemo u fazu kontrolisane inflacije, kontrolisanih emisija novca i da ovaj teret kroz vrijeme podnesemo, jer mi njega moramo podnijeti, mi sada jednostavno pričamo o savjetu ministara. Je li to ozbiljna politika? Je li to politika koja može da vodi narod? Ne mogu da se dogovori o ministarskim mjestima, a iza leđa nam se valja propast ekonomska. Mi nemamo novca, a hoćemo da budemo država. I problem opet tih Evropske unije. Institucija centralne banke, odnosno novac, je prva institucija državnosti. On vam to izmakne i onda vi nemate državu, onda kaže pravite državu. Umjesto da kažemo mi ćemo praviti državu, što ćemo praviti centralnu banku, imati svoj novac, ukinut ćemo valutni odbor. Evo dobro, Bosna i Hercegovina ima svoj novac. Koji? Konvertibilnu marku. Pa konvertibilna marka je 100% zamijenjena za euro i mi nemamo suština centralne banke da upravlja novcem. Novac je javno dobro. To znači ne može se zarađivati na novcu. Mi smo sada, pogledajte koliko ima ovih banaka. Sve su došle iz čitavog svijeta, došle zato što mi plaćamo 5 puta veću kamatu nego što plaća eurozona. Svi su došli da nas opljačkaju. Da mi imamo centralnu banku, naše kamate bi bile 5 puta niže. I onda bi privreda radila. Ne može se zarađivati i na novcu i na robi. Mora se zarađivati na robi, a ne na novcu. Znači, suština centralne banke je da je novac javno dobro, da mora biti jeftin, da mora biti, pogledajte sljedeći primjer. Vrlo je ugodno biti danas u vladi jer vas niko ne kontroliše. Da imamo centralnu banku, ne bi mogla vlada da ulazi ovako u deficite i dugove. Jer bi centralna banka upravljala novcem. Prva pretpostavka centralne banke je da upravlja vladom. Da ne dozvoljava da previše troši, da se ne zadužuje. Vi sad nemate. Dokle god neko će davati kredita iz inostranstva, dokle god vlada nešto ima da troši, ona će se zaduživati. Ulaziti u deficite i nikom ništa. Nemamo državu jer nemamo centralnu banku, nemamo novac. A to je nama strani faktor došao i rekao vi ste sada kolonija. Vi nemate svoj novac, nemate centralnu banku. To što ona nazvala centralnom bankom iz ove guvernera, to je besmislica, to je obična mjenjačnica. Centralna banka je institucija koja upravlja novcem, znači povlači novac i emituje novac. Onda kad privredi treba novca, onda ga ona emituje i obori kamatu, upravlja kamatnom stopom, onda kad treba da ga povuče, obori inflaciju jer ga povlači i tako dalje. Dobro, ali tako manje više rade sve države u svijetu. Ali sve države u svijetu imaju svoje centralne banke, a mi nemamo centralnu banku. Ova ekonomska kriza je mnogo nelogičnosti izbacila u prvi plan, gospodine Milojeviću. Dakle, Sjedinjene Američke Države koje su oličenje, da kažemo, jednog kapitalističkog sistema, slobodnog tržišta, ali vidjeli smo intervenciju države kada su bile u pitanju banke, je li tako? I uopšte... Drago mi je što ste vi odgovorili. Zato što to znači da tržište je... Da li mi to sad, postojala je ta teza negdje kao dolazi vrijeme kada će se Amerika komunizirati, a Rusija kapitalizirati ili slično. Ili je to prosto, mislim, banalizovanje priče? Da, ma nije banalizovanje. Slobodno tržište je jedna dogma, ideološka dogma, to je ideologija zarobljavanja. Slobodno tržište nikad nije postojalo.
Ono je postalo u 19. vijeku u nekom svom obliku jer ljudi nisu znali za greške slobodnog tržišta i u Europi se smatra da je 19. vijek najcrnji vijek zbog toga što je bilo najviše tržišta slobodnog i da je slobodno tržište dovelo do 2 svjetska rata i do komunizma i do fašizma. I ljudi koji se promišljaju sudbinu Europe nezavisno, nemaju nikakvog interesa, političkog i ostalo, strahuju da bi u Europi moglo da bude na bazi ovog uvoženja, prisiljavanja na slobodno tržište neki novi fašizam ili neki novi komunizam u Europi. Zbog toga što je slobodno tržište je dovelo 1930. godine do potpunog kraha kapitalizma, do zastoja sistema. I onda je moralo da se eliminiše slobodno tržište da bi se kapitalizam spasio. I pogledajte, iz krize u krizu, iz vremena u vrijeme, tržište je ono koje je kontrolisano. Pogledajte, evo zadnja kriza u Americi. Oni su faktički podržavali banke. Jer je država ubacila velike količine novca u banke i faktički sad imate državne banke u Americi. A pričaju kako su tržišna privreda. Znači, tržišna privreda nije slobodno tržište. Slobodno tržište nije tržišna privreda. Slobodno tržište je kontrolisano tržište. Znači, tržište je samo razmjena roba, odnos ponude i potražnje, ali tržište ne može da gradi privredu i društvo. To mora da gradi država. Znači, i svugdje, pogledajte, nije Amerika pustila da se to tržišno razriješi, nego i tekako skočila da riješi problem. Još je Roosevelt to riješio. Znači, ta priča da će tržište izgraditi privredu i društvo je samo lagodno za vladu da ne mora ni za što da odgovara. Da daje kakve izjave, da se zadužuje i da joj bude dobro. Jer nije lako proizvoditi, nije lako voditi ekonomiju. I kada vi kritikujete vladu, onda vam kao kontrargumente, ne mislim li lično, nego ta plejada i grupacija, dakle, vaših kolega, koji se češće iznose kritičke stavove spram nekih poteza vlade, kaže, oni samo kukaju, pričaju, pa govorili su da neće biti penzija, a evo penzije se redovno isplaćuju, pa govorili su da neće biti plata, a evo plate se isplaćuju. I šta vi na sve to kažete? Pa znate koliko u Grčkoj je to trajalo 20 godina, 15 godina i onda je krah. I to sad tako stalno zaduživanje i stalno prelivanje iz šupljeg u prazno može da traje jedno vrijeme, ali mi to moramo platiti. Suština ekonomije je da odmah na početku imamo čiste račune, a ne da zamaglimo, da mutimo vodu, da mislimo da je potok dublji i onda da u toj mutnoj vodi ode se sa vlasti, niko nije kriv. Ja ponovo kažem, ne može društvo da egzistira samo na političkoj odgovornosti. Bude se na političkoj poziciji, napravi se svakako zlo, zaduži se, rasproda se i ostalo i izgubi se vlast i otišao kući. A narod ostavio u jadu. Mora postojati pravna odgovornost. To sva društva imaju. Ne može vlada da donese odluku o izgradnji hidroelektrana, a da nema ekonomsku studiju opravdanosti. Da jednostavno donese odluku, ja dajem strateškom partneru 51%. Mislim, gdje je ekonomska studija opravdanosti? Mora da izvede računicu zašto je to, koliko će narod izgubiti oko toga. Niste mi odgovorili na ovo pitanje u vezi s penzijama? Penzija neće biti. Kako neće biti? Evo, pa neće biti, pa slušajte, bit će dokle god bude zaduživanja, dok bude obveznica, dok bude ovih, ali mislim, nema materijalne proizvodnje, nema realnog punjenja budžeta. Pa što ta vlada ne otvori, naš je problem u ovom društvu, što mi nemamo ekonomske institute koji će nezavisno od bilo kakve politike saopštavati narodu istinu. Nego neki pojedinac, evo ja još neki, pričamo i da kažem daj pusti šta oni pričaju. Mi smo prije rata imali ekonomske institute, kada je inflacija 5% bila, svi su bili na nogama, svi su raspravljali. Nama prijeti potpuni ambis. Kolika inflacija je danas prema vašim pokazateljima? Naša inflacija. Mi živimo u potpuno netržišnoj privredi. Mi kažemo mi imamo tržište, a imamo fiksan administrativan devizni kurs. Kako će biti tržište? Gomilaju se deficiti, gomilaju se dugovi, valuta stabilna, niska inflacija. A to mora da provali kad konvertibilna marka, kad propadne valutni odbor, kad konvertibilna marka izađe na tržišno vrednovanje,
tada će biti prava provala. Da, a vi kažete da je već sad realan kurs konvertibilne marke u odnosu na euro 6 naprema 1, ili tako? Da. Kad se uzme odnos između naših platnog deficita i dugova u odnosu na društveni proizvod, mi sada vidimo da su dugovi i deficiti skoro 3 puta veći od društvenog proizvoda. Naravno, ne ovog društvenog proizvoda 8 milijardi i 400, nego od milijardu i 700 koliko je naš realan društveni proizvod i naših $420 po stanovniku. Znači, ovo je sve drugo friziranje, nerealno. Znači, ko može pomisliti da mi danas imamo $4.800 po stanovniku, da smo srednje razvijena zemlja. Prije rata bili nerazvijeni, sad srednje razvijeni. Na osnovu čega? Na osnovu dugova. To će se nama obiti odla. Problem je što vi danas koji ovo pričaju, kako sve sjajno i bajno, što kad sve ovo propadne, bit će negdje daleko izvan vlasti, a narod neće moći do njih da dobaci. I tu ja govorim o odgovornosti javne riječi. Znači, ne može kazati sve je bajno i javno. Pogledajte, ljudi ostaju bez posla, preduzeća propadaju, dugovi rastu, deficiti rastu i sve ima. Ima do kada? Ima jednostavno dok ima se zaduživanja, pa nama da nije 3 milijarde maraka koje stižu iz inostranstva, pa mi bi vidjeli kako bi živjeli. Na koji 3 milijarde mislite? 3 milijarde doznaka. Što su mi izvozimo ljude da bi oni ovdje na neki način izdržavali svoje stare roditelje. A i oni će biti sve manje i manje s obzirom na krizu. Biće manje. Znači mi živimo potpuno na nekoj nerealnim osnovama, mi nemamo vlastitu proizvodnju, nemamo proizvoda. Ekonomija samo poznaje proizvod, a mi toga nemamo. I svaka priča o ekonomiji bez proizvoda je potpuna besmislica. Znači 3 milijarde stigne iz inostranstva, to se ovdje troši, mi zadužimo se, mi uđemo u deficite, mi to sve prikazujemo kao naše bogatstvo i sipamo sol ljudima u oči da to ne vidi. Pa ja mislim da vlada, ali problem je što mi nemamo odgovornosti. Opet se vraćam. Nema niko u ovoj zemlji da kaže, da stane pred narod, a ne pred partiju. Da stane pred narod i kaže mi smo ljudi u krizi. Ako ja mislim da nismo u krizi, pozovite ekonomiste i kažete je li kriza ili nije kriza. A ne da politički faktor, nikad politika neće sebe proglasiti krizom. Zato što bi sebe sahranila. Onaj ko bi proglasio krizom, taj bi izgubio vlast. To znači, mi moramo u sistemu imati nekoga ko saopštava istinu, koji nije u politici, a to je nauka. Kod nas je nauka u Ministarstvu nauke. Možete dobiti projekat samo ako ste politički podobni. I biraju se teme, pogledajte samo koje su silne teme u Ministarstvu nauke. Nijedne životne teme. Da. Gospodine Milojeviću, da li ipak postoji neka vrsta rješenja? Evo, recimo, bez obzira što vi kažete Grčka je u teškoj krizi, mi vidimo da se tamo radi na vlade nacionalnog jedinstva, je li tako? U Italiji se problem pokušava riješiti, hoće li se riješiti ili ne, vi kažete isto da je situacija izuzetno teška, ali tom vladom eksperata, tehnokrata, kako je već nazivaju. Šta je rješenje za nas, za ovako male zemlje kao što je Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, kao entitet? Je li tu opet sad neka vlada nacionalnog jedinstva, vlada tehnokrata, vlada, ne znam, eksperata, ekspertska vlada, kako, šta? Kako se izvući iz ove priče? Jer kad vi kažete ako je, mislim, ja sada laički govorim, kao čovjek, ako je, znači, realan odnos dinara i, oprostite, marke i evra, 6:1, a nominalno ili tako 2:1, znači da moja plata, ne znam, je 3 puta manja. Da. Je li tako? Da su moji dugovi 3 puta veći? Apsolutno. I tu je problem. Što će kad taj bude novac, onda će poskupiti strani novac, pojedinit će domaće robe, mi ćemo morati 3 puta više robe izvesti nego što sada izvozimo po ovom kursu. To mora vlada da zna kako ćemo mi vratiti, a ne ja ću dići kredit pa ću vratiti ovaj dug. Pa a ekonomija se ne može lagati. Ekonomija to su realne materijalne veličine iza koje stoje ljudi i interesi. To znači, ovo što vi kažete,
Problem je kako to riješiti. Duboko je sistem